Načelnik opštine Teslić Milan Miličević pojasnio je danas nakon sjednice štaba za vanredne situacije šta znači zabrana kretanja van mjesta prebivališta s obzirom na brojne zabune kod građana. Bilo je puno telefonskih poziva, da li to znači da je to mjesto prebivališta, mjesna zajednica u kojoj ljudi žive i na čijoj su adresi prijavljeni ili je to grad, odnosno opština. Dakle, ne bez dileme, odnosi se na sve stanovnike opštine Teslić i drugih opština koji ne mogu u tom periodu napustiti teritoriju opštine Teslić. Osim u specifičnim situacijama kada zbog potrebe odlaska na posao ili nekih drugih potreba zdravstvenog tipa kada moraju otići do bolnice i tako dalje, ali u tom slučaju imaju potvrdu od svog poslodavca da im je radno mjesto u drugom gradu i da tamo onda mogu da odu na posao ili uz uputnicu ljekara mogu otići ka sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, recimo bolnici u Doboju i tako dalje. Mjera od prošlog vikenda važi i za ovaj vikend, pojasnio je Miličević. Što se tiče zabrane okupljanja, upozorio je da se zabrana okupljanja odnosi i na izletišta na kojima je primijećeno okupljanje većeg broja ljudi. Osim mjera ograničenja kretanja, obavezne su i mjere zabrane okupljanja. Dakle, ponavljam, izletište, prostori ispred stambenih zgrada, dječja igrališta, sportski tereni i gradska plaža. Kontrole će biti u kontinuitetu i bit će rigorozno kažnjeni oni koji ne budu poštovali ovu odluku. Moramo još izdržati, biti ozbiljni. Dosad smo, sudeći po brojevima i ciframa iz epidemiološke situacije koju će nam iznijeti dr. Smiljanić, dosta dobro radili, ali da ne bismo to pokvarili, moramo prije svega ograničiti kontakte. A kontakti su upravo ovo o čemu pričamo. Inače, u Tesliću je pod zdravstvenim nadzorom 191 osoba, od čega su 82 u karantinu u hotelu Posavina. Iz nadzora izašlo 797 ljudi. Juče i danas iz karantina je otpušteno 24, čiji je nalaz na koronavirus negativan, a testirano još 10. U toku prethodna 2-3 dana uz ta lica koja testiramo gore pri izlasku iz karantina uspjeli smo testirati do 5 lica iz opšte populacije, znači lica koji su stanovnici opštine Teslić, s obzirom da u Banja Luci gdje je najveći broj oboljelih imamo već lokalnu transmisiju, plašimo se da se i to i kod nas desi. Testirali smo možda 10 lica, dobili smo negativne rezultate. Danas smo imali jedno lice sa pneumonijom, poslano je na infektivni odjel opšte bolnice Doboj, pa ćemo vidjeti sutra će stići rezultate. Što se većeg testiranja tiče, Smiljanić kaže da je problem ograničenost postojećih laboratorijskih kapaciteta, a od sljedeće sedmice očekuje da bi moglo početi nasumično testiranje zdravstvenih radnika, te da su dobili preporuku da obrate pažnju i na davaoce usluga i na korisnike staračkog doma. U Teslić je danas pristigla zaštitna oprema od strane Instituta za javno zdravlje, pa u Tesliću kažu da su za sada zadovoljni.